Kei te whakakanohi rātau ia Aotearoa, engari mai etahi kai tākoro he nui ake te mana kei roto. Yeah, I'm proud to be Māori. Just going out there and representing my, my iwis, my family, my tribe. So, yeah. I toa te tīma o Black Ferns i tā rātau kēmu tuatahi ki ngā whenua tōpū o Amerika. Ko tā te tahi o ngā kai tākoro a Mererangi Paul, kua rite rātau mo te pakanga kia kānata hei te rā tapu. Yeah, looking forward to it. Canada, a different side that we faced over in Canada last year. So they've got a stronger up front, so we're going to have to stay strong there. And also they like to kick, so we're going to have to, have our positionings right in the backfield as well. Ko tā te kai tohu whutupōro a Alan Bunting, he tīma matahuhua, engari he kaupapa nui Te Ao Māori ki a rātau. Well, whanaungatanga is big for us. For me, it's not my journey and where I want this team to go. It's a shared journey and making sure that we're all a part of that and we believe in that's really important. And for us too, it's not just about us in here as rugby players, it's what we bring and what we've inherited from our tupuna too, and making sure that we bring it to life. And I'm not responsible for what they've inherited, it's about us bringing it to life. I tākoro te kāpene tuarua o ngā Black Ferns a Kennedy Simon mo Chiefs manawa ki te taha o Mererangi. Ko tōna he kai tākoro rereke ia ki e rātu. She's just brilliant because she has a different care. She will turn up and just go all day and just do what's best for the team. So yeah, she's been brilliant on and off the field. I'd say haka is one of my favourite things going into a match. It gets us prepared, and once you finish the haka, you're ready to go. So yeah, I like doing the haka. Ki te toa te tīma i tēnei kēmu, ka māraurau rātau ki te tōna mana o WXV1. I mua i tā rātau pakanga ki ngā Wallaroos a te Rawikine. Halle Taite-Pitama, Tahu News. Ko te reo.